درويش وعدولي. ملتي كو بأفيني ولات باريزي دستانان دافرينه و لسران سري ولات خواه بلاف دكه هر چو قاسه دتنکاسیان را درباس ببه و راستی ایریشینه دجوار جیوره زحمته کو جهولی رابه و تونه ببه گلی کرد یک جوان ملتانه کو بدهانه دستانه و افسانه این اوینی ولات پاریزی و لهنگی آفراندنه درویش و عدولی نیمونه که جوان دستانانه خوزی لچیای شنگالی لبا درویش عفدی بوما لسر پشتا هسپی بوز لدشتا موسلی بوما دما درویش بریندار دبو بکتما بین چنگی وی و بر بچیای کردستانی و بر جور چوما من جیرا بگوتا بنر وای بهزاران عدولی و 12 هواری هنه من جیرا بگوتا لوان چیای کو خدا وندان لی تخت خدانیه راحت و آرام رازی من جیرا بگوتا مرن جکوتی و چاواتی بلابی ایدی خمان نخواه یا کو هاتیه اره کرن کردبون و جیانا آزاده ایدی افراستیا ابدیه وها و بيفان گوتنين بالكيش و واتين كور بريز عبدالله و چلان بحثا دستانات درويش عفدي و عدولي دكه فنا سلاوك هر كبار كوش خوش خوشا دنگيوي ديروك تيراغ هاندن دستانا درويش عفدي و افينداريا عدولي للرخ دستانين كردان ين برنافدار مينا نموزين و سيابند و خجي جهدگره درويش عفدي جي دستانك كردانه يانتوي افينداري و قهرمانيه دستانا درويش عفدي نجدمك بركفنده لي جبركو درفتين نفيسين و تومار كرني لقل كردان پيداند بون اف دستان جي دبن مترسياج بير كرني دبو بریا چیروکو سترانان دستانه لنافگلی کرده هبونا خواه نیشان دایه. لگورگو تیگوتن سی او ده شوازیم و گوتنا دستانا درویش و عدولی هنه. کردان سربیهاتی قهرمانی ایش در دو فرمانی کو بسروانده هاتن لچیروک استران و هلبستان و گو هزاندن. بفیرنگی بریا و جه خواه یا دووکی او پاراستنه. لسر درويش عفدي وعدولي لهر آلية كردستاني بدهانه شوي نسترانان تيغوتن اف بخوجي تيواتياغو دستانك پر بنرخ و هيجايه دديروكا كردستاني ده هن بويرين جواكي هنه كو ده انجام ده بونه تجربين پر آلي ين باشو خراب وكي دستانا درويش کو مروف دکاره گلک سوده جه ورگره. ده 100 سالين حجدا و 19 ده لسر خطا جيرين یا کردستانی دولتا عثمانیان جارنان راست با ارتشا خواه ایریش دبرن سروی خاکا کوج چیای کرمنج حتی شنگاله درج دبه. گلک فرمان و طالانی بسر خلکی وی هرمی ده آنین سالا 1038 حافظ پاشای دولتا عثمانی با ارتشا که خورت آجوت سروی هرمی و طالان کر. بریاوی جی ده سالا 1032 ده پاشای رواندزی پر زور دستی لشنگاله کر. لیکولر اردناس کارل رایتر کوان دمان لموصلو شنگاله لیکولین دکرن. کارل رادگهینه کو ارتشا عثمانی جبو کو لبرخودانا کردین ایزیدی بشکینه به هزاران مروف کشتنه و گلک گند شوت آندنه. یک جمیناکن هری بربلاو بالکش دستانا درویش عفدی و عدولیه کو ده انجام وان ایریش و لبرخودانی ده هاتی افراندن و بویه نشانا پشتگیری لحف هاتن و یکبونا جواگا هف بش. دنگ بیجان ناکوکیین بری یند نافبرا مالباتا عفدی و تمر باشاده دانا آلیه کی
و غیرت قهرمانی و پشتگیری وان یاجبو اوینا ولات و دوزی درخستنه پیش. لروهای باجار کو گلک قهرمان رابر کرنه و به باجار پیغمبران تیناسین. باجار خودی دیروکا 6000 سال جدشتا برازان حتی چیای قرج داغی دیروکا که زنگین و زندیه. لگلک دورین روحای عشیرین کنفدراسیون هبون مینا کنفدراسیون بلان یاکو لویران شهری بجهد بو. لوین افچه بدهان گنده ایزیدیان هبون اولاغ جیجی یک جوانه. گنده درویش و عدوله و جه اوار عشق و اویناوان. لگور تخمینان دستانا درویش و عدوله برینها بدو 30 سالی آنگو ده سال 1791 ده لهرما ویران شهری ده سردما پاشای ملان ده یه بناوی تمر باشا گریایه. درویش جویران شهری گنده اولاغ چیه کره عبدی ملحمه کرد ایزیدیه کوج شنگالی هاتیه ویران شهری. لکردستانی جناوندا ویران شهری و روحای حتی حران و آمدی کودگهجه تابسینوری موسل و حلبی دبن دست تمر پاشای ملی دبون. تمر باشا خودی 24 عشیرین کردان ین ملیه عشیرین کنفدراله و بحزاران شروان و سوارین ویهنه. جبرکو تمر باشا باچ نددا دولتا عثمانی و خورتین کردا ندشاندن لشگریا دولتی سربازین دولتا عثمانی جیب ترسبون. لورا جبوکو تمر باشا تیک ببن دست به پلانان کرن. دجمناتی دناف برا ملان لملکی و ترکو عشیرا گیسان لملکی دن دهبو. تمر باشا هریم لترکو گیسان قدخه کربو و دجمنی دولتا عثمانی بو. درویش عبدی شروان عشیران ملان عقیده شرقیان دلال عدوله و دوزدار رومتا ایزیدیان. درویش و برای خسادون دو سوارین میرخاس و بهیز بونه. گلک جاران جبو تمر باشا لهمبر ایریشان راوستیان و بسرکتنه. جبرکو درویش لهمبر دولت شردکر 101 سال جزا لوی هاتبو برین. دولت عثمانی لهمبر گلی کرد بطایبت کردین ایزیدی شرکریه و کومکوژی پیک آنینه. لو ما درویجی هر دم لهمبر وی دولتی بکیم بو. جارکی عثمانی وی او تمر باشا لروهای دگرنه او وان دخن زندانه. لیبرای درویش سعدونه ایریشی زندانه دکه او همی گرتیان سربز دکه. روژکی درویش و تمر باشا جبونه چیره دچن قرج داغه. پرک سوارین کو دجمنین پاشینه لوان راستین و دوراوان دور پیش دکن. درویش به تناسری خواه لسر حزب خواه دبانه ایریشی وان دکه. یه تی کشتن و یین دنجی درفن. اف بویر دهیلکو درویش دچاوی تمر باشا ده مزن ببه و گلک جاران دناف جواتان ده پسنی قهرمانی آوید ده. کچکه تمر باشا بناوی عدولی هبو. گلکی خوشکو بدو بو. جبرکو او درویش دیه گندی ده به هفره دجیانه و به هفره مزن ببون جهف حزد کرن. عدولی لبر چاوین درویش مزن دبو. کسی مینا درویش بدوی آوین ندیدید. گلکی به هفره دل سوز بون. عشق و اویناوانه دناف ملان ده دنگ ودا بو. تمر باشا دی بهیزه کو درویش و عدولی جهف حزد کن. جبرکو درویش ایزیدیه و عدولی مسلمانه. مالباتا درویش سرگونی شنگالی دکه. عشیرا گیسانه تبل لشگرین عثمانی آمده کارین خودکن کو ایریشی ملان بکن. داکو ده سلاداریا تمر باشا تیک ببن. تمر باشا هوارا خودگین عشیرین کردانه کو به هفره لدجوی ایریشی لبرخوا بدن. بدهان ریسپی و میرخاسین عشیرین کرد لبن کونه تمر باشا دجون. تمر باشا نامه شریا عشیرا گیسانه و ترکانه ده خوندن و نریناوان دستینه. ده بیجه کاکی جان گرناس ده سرکشیا شروانین عشیرین کردانه دوی شریده بکه. جبرکو بارکی پرگرانه گول دج هجمارک مزنه یا لشگرین دجمنان بسکنن دنگ جتو کسی نهاد.
تەمر باشا شەرتێ خۆشی دبێژە لەسەر سفرەیە زێرین دە فنجانە فەرفولی دە قەحوە هەیە کیژان لە هەنگ ڕاهێژە وێ فنجانێ ئەوێ سەرکێشیە وی شەری بکە و دێ عەدولێ بویرە شوو بکە لێ دیساژی دەنگ ji tûkesî nayê عەدولا بەژن zirav bi xeml û xêla xwe sê rojan tepsiya qehweyê digerîne lê tu kes ji wan xortan xwe li fincanê nake xwedî rîsipiyek dibêje paşa ku hûn biya min bikin em ê derwêş efû bikin û bişînin li pey wî ji ber ku tu kes wekî derwêş nikare li hember siwarên Tirk û Gêsan raweste bi vî rengî em ê Tirk û Gêsan têk bibin qasidekî dişînin şengalê tag û gazî derwêş bike çaxê derwêşê Evdî vê xeberê dibihîze destûrê ji bavê xwe Evdî dixwaze lê Evdî milhem baweriya wî bi Temirbaşa nayê berê ji destê Temirbaşa dîtiye ji ber vê yekê naxwaze kurê wî here û dibêjê derwêş kurê min Temir gelek caran xwedî li gotina xwe derneketiye min jî jêre gelek xizmet û mêrxasî kir çaxê got min keçika wan xwestin neda min Temir Edûlê nadite neçe ev riya çûn û nevegerêye derwêş li Evdî vedgerîne bavo hege ez herim û venegerim jî ji min re şanazî û serfirazî ye mêrxasiyeke herî mezin e ku ez li diş Tirkan şer bikim Evdî li ber dikeve ku derwêş ji gotina xwe nayê xwarê radibe destûrê didiyê derwêş bi kêfxweşî hespê xwe hedban dixemilîne şûr rim û mertalê xwe hildigire birayê xwe Sadûn û du mêrxasên şerqiyan bi xwe re dike heval û riya wêran şahê digire çaxê derwêş digihê konê bi 27 stûnan ragirtî Temir Başa bi xwe diçe pêşwaziya wî gava got derwêş li bin kon rûnişt Edûlê bi xeml û xêla xwe mîna xezalekê derbasî bin kon bû û tepsiya qehwê di destê wê de dîsa li ber hemûyan gerand tu kesî dest nedayê gava gihaba derwêş bi dengekî nizim gotiye ranehêje fincanê lê derwêşê evîndarê doz û keçê di cih de fincan bi ser xwe de kir derwêşê Evdî siwarê hedban kekê Sadûn kilê çavê Edûlê û tirsa dilê neyaran bi hevalên xwe re keterê û berê xwedan girê etşanê biniya wêran şehrê li ser sînorê di navbera Milan û Gêsan de gava giha girê etşanê ser leşgerê Gêsan yê bi navê Efer ku beriya niha wî û derwêş hevaltî dabû hev û Efer caniyekê diyarî derwêş kiribû û derwêş jî bi kêfxweşî wergirtibû û navê hedban lê kiribû Efer kurê axayê Gêsan e wextê ku derwêş dibîne hîn ji dûr ve wî nas dike ji derdora xwe re dibêje ev derwêşê Evdî ye egîdê Milan min û derwêş hevaltî daye hev ez ê herim cem wî belku wî razî bikim ji vêriyê vegere Efir diçe bi derwêş re dikeve danostandinê de û dibêjê biriya xwe de vegere tu nikarî li diş siwaran li ber xwe bidî Temir Başa tu carî Edûlê nadite lê derwêş jiya xwe nayê xwar û dibêje ez nezarome derwêşim derwêşê Evdî min ev bar bi zanabûn girtiye ser milê xwe ev erd û xaka ya Kurdan e ne axa Gês û Tirkan e û tu carî nabeya wan bi vî rengî Efer vedgere cihê xwe derwêş û hevalên xwe şûr û rim kişandin li hespên xwe siwar hatin û ketin nav leşgerên dijminan nola pilingan şer dikirin û gelek leşger kuştin vî şerî sê rojan dom kir Sadûn û gelek hevalên derwêş hatin kuştin derwêş desmala birayê xwe Sadûn rakir û xist destûyê ku meyt hespê Sadûn û ew ber bi diyarê bavê xwe de şand çaxê Evdî ew dît zanî ku zarokên wî di tengasiyê de ne û hewara wan gihan derdorê da bi wan veherin di vê navberê de derwêş îsoyê ku di şer de birîndar bibû razî dike ku here alîkariyê ji nav Milan bîne serê sibehê derwêş û hevalên xwe girte ser dijminan leşgerên dijmin bala xwe dayê
کو bi vî awayî zora derwêş nabin. Ji ber vê çendê planek saz kirin. Plana wan ew bû ku derwêş berbigirekî ve bikişînin ku hemî konên mişkan e. Çaxê got derwêş berevgir dikişînin, lingê hedban dikeve kona mişkan û dişkê. Derwêş ji ser pişta hedban dikeve. Leşgerên dijmin li dorê dicivin û wî bi derbê giran birîndar dikin. Efer tê ser çendeka derwêş yê dixwînê damayî. Derwêş jê dixwaze ku wî bibe li ser girê atşanê cihê got çendekê birayî wî û hevalên wî lê ne. Efer jî xwesteka wî bicihîtîne. Gaziya ku ji milan e bi hewara wî ve tê dereng dikeve. Edûlê jî bi wan re ye. Dema got digihên û edûlê derwêş di wî halî de dibîne, hiş û sewdan di serê wê de nabîne û digihê ser hêna seya wî ya dawî. Bi dengê xwe yê birîndar gazî dike û dilorîne. Bi lorîka ku li ser derwêş bi axîna dilekî sotî dîroka evîna welatekî qehremanîya xortan û evîna xwe û derwêşê birîndar radigihîne. Derwêş hişk bi destê edûlê digire û li nav çavên wê dinere ta dilê wî disekine. Lorîka edûlê li seranserî Kurdistanê li ser zimanê dengbêj û çîrokbêjên Kurdan ta roja me ya îroj zindî dimîne. Li ser derwêş û edûlê birêz Abdullah Öcalan di gelek gotin û hevdîtinên xwe de û di beşa pêncan ji manîfestoya Civaka Demokratîk de dibêje. Çaxê ku min li destana derwêş guhdar kir, pêvajoya got ez di şoreşê de têre derbas bûm hat bîra min, an got mîna ku li ser min hatiye hûnan ku ez xwe tê de dibînim. Kesayeta edûlê jî hew qasbalkêş e ku mirov li ber lorîkên wê matmayî û heyran disekine. Derwêş û hevalên jiyana xwe xwe di vî şerî de ji dest da û negiha evîndara xwe edûlê. Lêbelê Tirk û Gêsên ku zordestî dikirin, tû şîşkestinê hatin û têk çûn. Her wiha tifaq di nav milan de xurt bû û hêza wan mezintir bû. Destana derwêşê Evdî û edûlê li ber xwedan û lehengiya gelê Kurd di kesayeta derwêşê Evdî de dide diyar kirin. Her wiha kîna wî li hember dagirkerî û neheqiyê û evîna wî ji edûlê re bi evîna civak û netewa wî re dike yek ku ji bo wê canê xwe fida dike. Heke mirov li korahiya rastiya vê destanê binêre, mişt evîna canfidatiya Kurdan di ber Kurdistanê de bi dirêjahiya dîrokê bimedide nasîn. Mîna bîra dîrokê veşartiyên rastiya şer û li ber xwedana Kurdan ronî dike.